Baisapa, co árabe muñe sepenendive Marcos capítulo 8, 31 vive 33 pb, a pesar de ñanderueteñe. A Jesús ñe punumbo supecuera, pe ariguara Jesucristo asa asibanaha. Umicaray anciano, asa asita hai supe, pa iruisha cuera aquatia haijara, oyuka ukata hai supe. Hambohapu ararire, oikobe yebubanaha. Jesús he isacapona con añe, Pedro catu, ojenoi supe ha eño jame, ha oñe epoji supe, aniha uma peisa heive. Jesús catu oñembo yereoma ejemimbo ecuera rejeja, oya o Pedro peje ibo, eye isere nonde winde satana. Nere pensai ñanderu etere bipotare, coimba eren bipotare mantere pensa. Ñandillara Jesucristo y coaca ñandebe, ha eo jaweo ya pobo peteimba petein tembia ponte ha eo uva que coa pere oya pojama, ha upevagina peñane salvación. Ñane salvación es jape ha o ucurico uveape ha upeva oi putihagma o asasubanaha o paisa guaye asasu ha ipahape oye yucata o manovanaha ha haishape 31 pe bohapu ararire oikobe yebubana. Apeva peñe esa capona iba pe 32 pe. No entendéis vais a Pedro. No bueno po acá iba esa ibo y supe. Anija más peisa ibe. Upe mano Jesucristo oñeñandu caupaba bepe oñe epoji Pedro pe ibo. Eye serenonde winde satana. Nere pensai ñanderu eteren bipotare, coimba eren bipotare mantere pensa. Ñanderu eteren bipota. San Juan 17:4 pe ñandeyara Jesucristo oñembo evo y tuba peseningo rombo tu saco ari. Haya popape te envía poreme eva cuesebe allá pojangua. Allá pape te envía poje y ñandeyara Jesucristo. Pete envía po oya popaba cueupe vagina Jesucristo ome jaweje kobe kurusure. Shere jape, handere jape. Taupeisha.